Reka twongere tubasuhuze bakunzi ba Deep Secret TV aho muherereye hose, ibyo murimo byose. Reka mbabwire ngo amahoro y'Imana abane na buri wese aho aherereye hose. Kandi nongere nkwibutse aho utarakora subscribe kuri Deep Secret TV, mubwire ko wacikanwe n'amahirwe. Nakwifuza gukora subscribe kugira ngo tuzajye ucikanwa n'ibyiza tukugezaho kandi buri munsi. Perezida Paul Kagame yashimiye umusanzu Ubushinwa bukomeje gutanga mu iterambere ry'u Rwanda na Afurika muri rusange, asaba abaturage b'iki gihugu gusura u Rwanda ku bwinshi kugira ngo bibonere ibyiza birutatse n'umwihariko warwo mu kwakira abantu. Ibi Perezida Kagame yabigarutseho kuri iki cyumweru mu ijambo yavuze ubwo hatangazwaga inama igamije ishoramari n'ubucuruzi hagati ya Afurika n'Ubushinwa izwi nka China Africa Economic and Trade Expo. Iyi nama iba rimwe mu myaka ibiri, itegurwa na Minisiteri y'Ubucuruzi y'Ubushinwa n'intara ya Hunan, igahuza abashoramari n'abacuruzi baturutse mu mugabane wa Afurika n'Ubushinwa. Ubwo hatangazwaga iyi nama, Perezida Kagame yavuze ko ishimangira ubufatanye umugabane wa Afurika ufitanye n'Ubushinwa, bigizwemo uruhare na Perezida Xi Jinping. Yavuze ko u Rwanda na Afurika byamaze kubona inyungu y'iyi nama kuko hari Abanyarwanda bakuye amahirwe y'ubucuruzi mu nama iheruka. Ati twamaze kubona agaciro k'iki gikorwa mu nama yabaye bwa mbere mu mwaka wa 2019. Ibigo by'Abanyarwanda byageze ku mahirwe y'ubucuruzi by'umwihariko mu bijyanye n'isoko ryo kugurisha ibikomoka ku buhinzi no ku isoko ry'Ubushinwa. Ibi byafashije mu kuzamura intego zacu mu bijyanye n'urwego rw'ubucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi, kandi turishimira uko abakiriya bacu b'Abashinwa bakiriye urusenda, icyayi n'ikawa by'ubwiza buhebuje. Perezida Kagame yavuze ko iyi nama ibaye mu gihe u Rwanda rwizihiza imyaka 50 ishize hasinywa amasezerano y'ubufatanye hagati yarwo n'Ubushinwa. Ati uyu mwaka n'uwa 50 habayeho amasezerano y'ubutwererane hagati y'u Rwanda n'Ubushinwa. Intego yacu ikomeye ni ukurushaho gushimangira umubano wacu no mu kindi gice cy'ikinyejana cy'ubufatanye kiri imbere. Yashimye abategura iyi nama yose ndetse asaba Abashinwa gusura u Rwanda kuko bashyiriweho uburyo bwo guhabwa viza bageze mu gihugu. Ati ndashimira abazakira iri murikagurisha uyu mwaka. Ubuyobozi bw'intara ya Hunan, Umujyi wa Kigali n'intara ya Hunan biri kuganira ku bufatanye mu by'ubukungu n'uburezi kandi twiteguye gukorana namwe. Ndashaka kubabwira ko rufite uburyo bwo guhera viza mu gihugu abaturage bose b'Ubushinwa. Kubw'ibyo mu myemerere nk'ubutumire ba mukerarugendo b'Abashinwa bwo gusura u Rwanda no kwibonera ibyiza byihariye birimo inyamaswa zo mu gasozi n'uburyo bwiza bwo kwakira abantu bw'Abanyafurika. Perezida Kagame yavuze ko ubuyobozi bwa Xi Jinping bukwiriye gushimirwa kubera uburyo bukomeye gukorana na Afurika no muri ibi bihe bya COVID-19. Ati nashakaga gusoza nshimira Perezida Xi Jinping kubera uburyo butandukanye bw'ubufatanye n'ubufasha Ubushinwa bwahaye u Rwanda na Afurika mu bijyanye n'icyorezo cya COVID-19. Ibi bikorwa ni igihamya cy'imbaraga z'umubano ukomeye uri hagati ya Afurika n'Ubushinwa n'akamaro ko guhora duharanira kunoza ibyo dukora dufatanyije. Mu by'ingenzi biganirwaho muri iyi nama harimo ubucuruzi, ubukerarugendo, ikoranabuhanga mu buhinzi, inganda, ibikorwa remezo, imari n'ingufu. Ifatwa nk'amahirwe ku bacuruzi b'Abanyarwanda kuko mwiheruka babashije kubona amasoko atandukanye. Urugero, ikigo gihinga kikanacuruza urusenda cya Gashora cyasinye amasezerano ya miliyoni 500 y'amadolari yo kugemura urusenda mu Bushinwa. Reka dukomeze tubashimire mwebwe mwese muri kumwe natwe, mwebwe mwese mutwereka ko
tubanye, reka mbabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe, kandi nongere nibutse utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu, reka mbwire ko hacikanwe n'amahirwe, kandi mwifuze gukora subscribe kugira ngo n'ubutaha utazacikanwa n'ibyiza tubagezaho. Ahandi rero wabona amakuru agezweho atari kuri Deep Secret TV, reka mbararikire gukomeza kubana natwe. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi Imana ibarinde.